U jednom selu u Srbiji, gde se mala reka Trstena lenjo protezala kroz zeleno pomoravsko polje, živeli su Miloš i Lenka. Kada dođe proleće, na dan 6. maja, stiže i Đurđev dan. Veče pred Đurđevdan običaj je da se ubrano cveće stavi u kofu sa vodom zajedno sa uskršnjim crvenim jajetom čuvarkućom. To se tada stavi u baštu ispod ruže i stoji cele noći do ujutru. Rano ujutru, pre nego što su krenuli na đurđevdanski uranak, Miloš i Lenka umili su se vodom iz činije u kojoj je stajalo cveće i crveno jaje. Sa korpama punim prolećnog cveća krenuli su kroz selo do potoka. Jutro je bilo sunčano, a selo ispunjeno smehom i uzbuđenjem. Kada su stigli do potoka, našli su staru vrbu koja je pustila mlade zelene grane koje su im bile potrebne za pravljenje venčića. Po narodnom verovanju, mladi izdanci vrbe simbolično daju uspešnost i snagu u životu. U narodu se kaže napredni kao vrba. U korpama koje su nosili Miloš i Lenka, svaka biljka je imala svoje simbolično značenje. Tako, na primer, ruža daje rumeni i sveži izgled. Kada neko nađe detelinu sa 4 lista, što nije baš uvek lako naći, to znači imati sreću. Zatim, cvet margarete, koji daje lepotu i snagu, a biljka čuvarkuća čuva nam i štiti kuću, dok ljubičice daju svežinu i osjećaj privlačnosti devojkama. Biljka pod imenom grabež simbolizuje da se momci udvaraju i osvajaju devojke ili drugačije rečeno da se grabe oko devojaka. Neke od tih biljaka su vrlo lekovite, kao na primer zdravac, on je simbol zdravlja, a kopriva i maslačak se koriste u ishrani, čiste organizam od virusa i bakterija i daju mu snagu. Pored ove simbolike, ove lekovite biljke su veoma cenjene u prirodnoj medicini jer leče neke bolesti. Vraćajući se kroz selo, Miloš i Lenka su ugledali momke kako se prskaju i kupaju u hladnoj reci. Za to vreme devojke su plele venčiće od svežeg cveća. Svaki venčić je bio poput malog umetničkog dela. Sve je mirisalo na sveže cveće, a posebno na đurđevak, koji je inače glavni simbol Đurđevdana. Stigavši kući, Miloš i Lenka okačili su svoj cvetni venac na kuću. Za to vreme njihov tata je napravio krstiće od zelenog leskovog pruća i okačio ih je na sva vrata u svom domaćinstvu. Stavljao ih je čak i na štalu sa kravama, oboru sa svinjama, toru sa ovcama i na kraju na kokošinjac gde su živele kokoške, patke, guske i ćurke, to jest živina. Verovao je tako da će godina biti berićetna i doneti zdravlja, ploda i roda njegovoj porodici.
Devojke su sa ponosom nosile svoje venčiće na glavi i zajedno su sa mladićima došli do crkve, gde je na zidu crkve stajala freska Svetog Đorđa kako ubija aždaju. Simbolika te freske na kojoj on ubija aždaju je da se sa tim činom i delom prekida verovanje u više bogova. Od tada se propoveda hrišćanstvo i verovanje u jednog Boga, Isusa Hrista.